okushomesa abarukurira ebyokushoma omu mashomero amurundi ogarrengo lwa secondary kwakorerwa itendekero lya Bishop Stewart University aho mu rurembo rwa Mbarara. So Bishop Stewart University today twabuganiraho ubu aba directors of studies b'amasomero babone skills on how to assess project work, okuba kubasa kusetinga continuous assessment items, okuba kubasa kumanaginga classes, kandi no kugira ngo new curriculum has been moved to A level. Abashomesa nibetaga skills ezo kugira ngo abana babone aho kutandikira babaliyo nibafuna skills zo kuyandihanga. Reverend Mukundane Charles Komumba tebekanisa yanje kushobora bwachi echi baliyo nibakikora. Yangeri ari cyamwe kagumana hinduka ebiba abeje bakusoma bigumene bihinduka ati nebitenda tukaruga rashiriyo turuga akubyo kusoma kuto mutwe twende gukora na nengaro practicals mwenu kari cyamwe kubane hinduka nezire bizubo mu byaba kusomesa mwenu university no mu mugwitu okureba mu itwe twato mu byabo obukugugu kumanya ebarato mbana abo akarikira mwese nabwo cyo ba directors of studies bona twasibana baha ntubatamu obukugu twina abashomesa bo mutano ba professors na ba doctors abasomerije munga abashomere curriculum development ababane bashomesa abantu abarukurira ebyokushoma omu mashomero nalbete ba dos ba Rugombo district Nkambara Rwampara Isinjiro Ntungamo Nambara City abashomeswa bashabwa okugenda bashomese abana mwenga bashomesa oko mashomero ahebaraga twakikoraha tutiza kubahanda cyo twashora twazo mu district zindi nkantungamo nkakasese nkarukundiri nkariyantonde kampana nahandi aba TV West Desenyomo Gideon aho murembara.